Ostana piperki imate. Piperki i šeri. Bravo, gospodina. Imate uvijek celje, zašto nam ne date i nama? Gospodina Novotnog, koji će ove godine odjaviti inspekciju. I vidi se iz priloga, sve kazano, sve je bilo ukusno, lepo i nama je to tako. Evo očekujemo. Puštene ga nam Dođemo ovdje, idemo, ne mora ni potpuno. a gledaj ovdje. Ne znam, će biti Ajde, žarni nas. Žare. Sakam na site prisutnim im go čestitam praznik od Ilande i da im posakam za mnogo godina da se slavi ovaj praznik zajedno su site luđe so koji živeme ova zemlja, ova Srbija i ova Jabuka. Navistina su impresionirana, ubavo je da se vide deneska na vtori avgust o Jabuka. Ovo je etno festival, etno izložba na mnogo makedonski tradicionalni eksponati, folklorni elementi, a pred se naša ta vkusna, neodobiva hrana, naše to gravče dašče, naši te piti, zelnici, komadi i mnogo su gorda što su deneska sa mojite žitelji na Jabuka. Vidimo se. Od cijela Srbija, od naših družina, novi, veliki tradicionalni festival. Da ih postakam dobrodošle na site društva koje dojde od Makedonija i će ostanati ovdje da se osjećate kako doma. I pozdravom site domaćini, i pozdravom Jabuka, i posakavam sve najbolje od drugite godine svega dostanova. Ne drugo, nego samo da go proglasam ovaj festival na jedan od najtradicionalnih na makedonskih javljenja tačnega se za otvoren. U ime Skupštine grada, gradonačelnika i svoje lično ime, želim da se danas lepo osjećate ovde na ovoj manifestaciji za koju pretpostavljam da će biti početak tradicije koja će još dugo trajati. Neka vam je danas srećan dan. Dragi Jabučani, sretna slava, sretni Ilija, celo Jabuci i svima tako gostima, svima koji su došli sa strane. Želim da ovaj dan lepo provedu Jabuci. Dragi moji makedonski, dragi moji sunarodnici, dragi moji Jabučani, čestitam vam Ilinde, najviši praznik Republike Makedonije i nas Makedonaca u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji i Jugoslaviji. Ovako me razgidio, slavimo u Jabuci da pokažemo da smo braća, da smo prijatelji i da živimo svi zajedno ovo naše središte. Početovani prisutni, početovani građani Jabuke i site gosti od Niš, od Novi Sad, od Kačarevo, od Pavlika i Australija, Sakam da u imето на националниот човек на македонската заедница на Република Србија да ве поздравам и ви посакам денес многу добар промет во ова наше место Јабука, каде што има најповеќе македонци.
U isto vreme koristim ova prilika da u ime Nacoleto i moje lično ime ve pozdravam i vi go čestitam najgolemijog praznik na Makedoncите po celio svet. Благодарам. Не е ова време за говори, него за провод. Благодарам. Gospodin Novotni tu radi kao pravi profesionalac. Malo ljuta pa pridite koče. E, tako, tako. Irajte malo tako. Ajde, malo samo prema. Ajde, Turke sene. Ajde, pridite. Evo ti pomedio. Naš festival je ovim izvršno otvoren. Je tako? A sada, dok se... Ja sam sad jedno da mi jasniš, автобус открива Паланка. Добро се осеќаме сега тука на ова манифестација Тапче Граче и сакаме да принесеме на сите граѓани на Јавука и околните села Качарево, Глогоњ, еден корен поздрав од граѓаните на општина Крива Паланка. И пожелувам да ова традиција долги години трае. А сега поздрав! Да пожелим и граѓанima Јавуке среќну славу. I da vam poželim još dugo godina da slavite i slavu i ovaj festival da predaste u tradiciju. Hvala vam najveće. Ja bih predstavnika da pozdravim naše komšije, da im poželim sve najbolje za njihovu slavu. Da vidim da je sve dobro organizovano, u čast svih gostiju i u čast domaćina. Začesto dobro, neponovljivo je. Ja vam želim puno uspeha u narednim periodu.